Kublai si buani pi bara sa sempat te hakne ke video ke bamata ngan pentip syapi ya ki kubor lajkam ki balaj hapo ribhoi distrik te kidon ki post ki balaj ala ki jong ki post bat ya kini ki post ba pi ban apply ya kini ki post kade ya ki bala pas ya ka kelas web sajrong ba pi ban apply ya kini ki post te sa sengap ya kini ka video hadu bakut kenang ba pentip kambanya hak bai dei bat kini ki post bat ya kiwe ki jeng dan kam te kala khot application ya ki candidate ki balong eligible ya kini ki post ban apply bat ki bakwa ban apply ya kini ki post kabadai hapo ribhoi distrik nongpo te ka last date ban submit ya ki application kandai hadu ka arpsan terik banai april arajar arpsan ya ki bakwa ban apply te salen akam kuloi ya ka badan kam te mentangin ya penyo ya kini ki post bat ya kiwe ki jeng dan kam kapus banikong kadai asisten lecturer tiki subjek bat history khasi bat chemistry tiga kini kipus bat kide kinong hikai kum haka subjek history khasi bat chemistry nang taka essential qualification pat haka bede bat ka history MA with major history with BEd pide ma pendep ya ka MA haka history bat pide rubandon ya ka bachelor of education nang ta nakam taki subjek khasi pat pide man pendep ya ka MA haka khasi subjek bat nakam taki chemistry pat pide man pendep ya ka MSc haka chemistry bat ka bachelor of education nang ta ka jingsiu ya kini kipus kadai sa puhajar haka sibanai kapus baar kadai assistant teacher arts kajing siu kadai lai puhajar haka sibanai nang ta ka essential qualification pat BA with BEd pide man pendep ya ka bachelor of arts bat pide ruban pas ya ka bachelor of education nang ta ka pus kabalai kadai lab assistant fisik kajing siu pat kadai sa puhajar haka sibanai nang ta ka essential qualification pat HSLC science pass with fisik pide man pendep ya ka kelas web haka science stream haka subjek fisik bat kasnem ba pio ban apply ya kini kipus kadai hadu ulai parsnem bat kandon ka age relaxation ya ki SC candidate hadu sansnem te kamut ba pio ban apply ya kini kipus kadai hadu ulai puprasnem ba pio ban apply te kumno ban apply ya kini kipus interest candidate may submit their application in standard form along with copies of required education qualification to the office of the district school education officer Ribhoi district Nongpo on or before the 25/4/2025 original document on to be produced at the time of interview for verification Dagi candidate bakwa ban apply kini ki post ki haban submit offline da kaba pipendap haka standard form bat harangkat ki dokumen bapi lapendep ka kelas bapi pule badia ki dokumen kinde ki zero copy bat piha ban lej ban submit hak syak office jongka district school education officer kabadon hapo Ribhoi district nopo hadu ka arpsan trek banai mats arhajar arpsan ya ki dokumen ki jongpi pire ban ra da original haka por ba pile jak interview ban verification bat ya ka personal interview ka tarik kandai ha ka live tarik banai umats arhajar arpsan ya boro let ki post te mas kot ka last date kan sadon ke interview te ka koloi bah bat ki bala ya ke interview kamut kilayo ya ka kam te tang kini kicing pentip ha ka baidai bat kini ki post ka